Kaya sampai sana, sini otering halong mendik tepsiul지 바나. 엉그러성 돌로 호르긴 도르시, 벌항리 우굿 오요, 벌항리 뭉킹, 탱기리 하앙 치랄링, 아르투무니 엠드랄라라, 엠드르츠가스노, 예수스 그리스도 볼, 비트니 겜 누굴레스 아버리치, 아브랄린 우드 하알라가 이리스ум베가. 바스 예수스 그리스도 볼, 비트니 철인간지 에밋 볼항드 고르격 잠볼치 이리스ум베가. 예수스 그리스도 우리고 아브랄린 우드 하알라 기치 타일프리치 나달 담직구이길 아브락덕 벌름직구이 기치 하류 아이뜨승마이가 바스 예수스 그리스도 비볼 잠 운행 엠뭉 힝치 나달 댐직구이길 애측 우트구이 기치 앱스마이가 티모차스 마테 덜로깅 아론 고로버스 아론 두르군트 합칙 할락 나링 잠익 예수스 솔가스마가 빛날 오조 할라가라 urgum 잠아라 yaptık humus biş 합칙 할라가라 오르치 나링 잠아라 yaptık humus 베가 다비트날 예수스 그리스도 이트길릴 합칙 할라가라 오르승 humus 베가 빛 합칙 할라가라 오르익 송고치 시디빌 가갔음 비시 벌항 비트닉 하엘랑 니굴스치 절인간지 호기를 담줄지 아리온 순순이 토슬람지 태가라 비트닉 합치가라가라 오르승바가 오롤승바가 합치가라 오롤승 게틱은 예수 그리스도를 담줄지 비트닉 아브랄로 타트치 오롤승 계속 타그때 아멘 또도 비트날 예수식 다각 잠볼 오조 할락 urgum 잠피시 합칙 할락 나링 잠 기치 예수스 서로가 쓴바가 합칙 할락바 오조 할락 urgum바 나링 잠 인고르빅 예수스 고르붕 주일일 달불 쓴바가 팀에 합칙 할락 나링 잠볼 묵 에민 잠 예수 하링 urgum 잠볼 무흘린 잠겠어 바스 합칙 할락 나링 잠볼 아마랑 비시 타테비시 자림다 합식듯이 좁지 흉질지 도름질룩듯이 조복 애지닉 다가 자글마이 참 하링 얼굴 잡을 때면 야머리치 합칠락 백고 야머리치 다름때 백고 이티키드 구무스바 이티키드 꾸이 구무싱 야가 옥트 백고 디르샤 백 엠바 먹을
ямар ч хавчлаг зөвлөнгүй ба хавчлаг ихтэй. Бас улуунх ба чөөнгөх тийм ээ. Өргөн зам бол маш улуун хүмүүс тагдаг гэж. Харин жинхэнэс Есүс Христ итгэж түүнийг туурайж түүнийг дагах нарийн зам, хавчиг зам бол чөөнгөх хүмүүс тагдаг гэж Есүс тайлбарласан. Хайртай хүмүүсээ бид нар Есүс Христэд итгэх төдийгүй түүний замаараа замнах ёстой. Түүнийг дагах ёстой байгаа. Харин бид нарийн замаараа 자갈마인 замаар явах үед бид ганцаараа явах биш. Бидний аврагч Есүс Христ үргэлж бидэнтэй хамт байж бидний төлөө жуучлан залбирч байгаа. Бас Есүсийг илгээсэн ариун сүнс бидний дотор мөнхөд оршин байж бидний итгэлийн зам, мөнх амьын зам, 자갈마인 зам, хавчиг хаалга нарийн замаараа алхаж явах үед үргэлж бидэнтэй тусалж бидний удирдах биднийг хамгаалах болно. 아멘. өнөөдөр ба дараагийн эзний өдөрт бид нар хуурамч иш үчүүлэгчдийн тухай хамт Бурхан югийг судлах болно. Матай 7-гийн 15-аас 20 хуурамч иш үчүүлэгчдээс болгоомжлогдсон сонор сэрэмжтэй байтун гэж эзэн тушиж байгаа. Матай 7-гийн 15-аас 23-ыг би эндээс уншигье. Хонны арис нөмөрсөн та нар дээр ирэх хуурамч иш үчүүлэгчдээс болгоомжлогдсон. Дотроо харин тэд хомхой чоннот юмаа. Та нар тэднийг үр жимсээр нь танина. Өргөст боднаас усан учим халгайнаас инжир хураадаг гэж юу. Үнчлэн сайн мод бүр сайн үр жимс гаргадаг. Муу мод муу жимс гаргадаг. Сайн мод муу жимс-эс гаргана. Муу модч сайн жимс-эс гаргана. Сайн жимс гаргадаггүй алиба модыг отулж галд хайдаг. Тэгэхээр та нар тэдний үр жимсээр нь танина. Намайг эзэн минь гэсэн болгонд Тэнгэрийн хаанчлал орохгүй. Харин Тэнгэрт байгаа эцгийн минь хүслийг үйлдэгчдэл орно. Тэр өдөр надад олноороо эзэн минь би таны нэрээр иш үчүүлж, таны нэрээр чөтгөрүүдийг хөөж, таны нэрээр улуун гайхамшигыг үйлдэж байсан босоо гэх болно. Тэгэхэд би тэдэнд би та нарыг танихгүй. Ёс бусыг үйлдэгч та надаас зайл гэж хэлнэ. 아멘. Матай 7-гийн 15-аас 20
Бидний аврагч эзэн Есүс Христ биднэрт та нар хуурамч иш үжүүлэгчдээс болгоомжлогдсон гэж тушаасан байна. Тийм ээ. 15-д хуурамч иш үжүүлэгчдээс болгоомжлогдсон. 16-ч та нар тэднийг үр жимсээр нь таньна. Энэ тэд гэж юм бэ? Хуурамч иш үжүүлэгч шүү дээ. 20-р ишлэлсэн тэгэхээр та нар тэднийг үр жимсээр таньна. Энэ тэд гэж юм бэ? Хуурамч иш үжүүлэгч нар шүү дээ. 21-с 23-д ч гэсэн эзэн минь тийм ээ гэж дуудах хүмүүс. 22-д би таны нэрээр иш үжүүлсэн байна. Энд ч гэсэн иш үжүүлэгчдийн тухай Есүс сануулж байна. Тийм ээ. Тэгээд би тэдэнд энэ тэд гэж юм бэ. Хуурамч иш үжүүлэгч бол хуурамч Христ, хуурамч хончин үйлчлэгч нарыг ярьж байгаа. Матай 7-гийн 15-аас 20 аврагдсан Бурханы хүүхэд болсон Бурханы Тэнгэрийн хаанчаар ард хүмүүс бид нар үүргэж хуурамч иш үжүүлэгчдээс болгоомжтой, сонор сэрэмжтэй. Тэднийг сайн шалгаж ялгах чадвартай байх хэрэгтэй гэдгийг сануулсан байна. Өнөөдөр бол хуурамч иш үжүүлэгчдийн тухай хамт судлах болно. Тэгэд дараагийн эзний өдөрт хуурамч иш үжүүлэгч гэж хинбэ? Хуурамч иш үжүүлэгчдийг яаж шалгах вэ? Хуурамч иш үжүүлэгч ба зөв иш үжүүлэгчийг ялгаж салгах зарчмын тухай хамт Бурханы үгийг үзэх болно. Бид нар хуурамч иш үжүүлэгчд болгоомжтой байхын тулд жинхэнэ зөв иш үжүүлэгчд ба хуурамч иш үжүүлэгчд тухай сайн ойлгох хэрэгтэй. Нэгдүгээр нь иш үжүүлэгчд гэж хинбэ? Шинэ хуучин Библийн чухал 3 ишлэлийг хамт үзэх болно. Ибри 1-ийн 1-с 2-ыг үз. Эрт үед иш үжүүлэгчдээр дамжуулан эцэг өвгдөд олон та бас янз бүрийн замаараа айлтсан Бурхан. Эдгээр эцсийн өдрүүдэд бүхний өвлөгчөөр томилсон. ертөнцийг бүтээсэн хүүгийн хээ дотор бидэнд хандаж хэлв. Бидний итгэж эмэж дагдаг чөрингээд эмэт Бурхан бол тийм ээ. Бидэнд айлддаг Бурхан байгаа. Нэгin сүлд айлдсан Бурхан. Хоёрдугаар ишлэл хүүгийн хээ дотор бидэнд хандаж хэлв. Бурхан бол сүнс учраас нүдэнд харагдахгүй, чихэнд сонсогдохгүй. Тийм учраас Бурхан өөрийгөө илчээж, гэрчиж харуулахын тулд үгээ
알뜨득 바이가. 하린 borgang bitte shot uge 알뜨득 bish. 넥두기를 실버 다가 우지 에르트 우잇 에시 우추 레그티르 담조랑 인 에르트 우이케침베 호칭게리니 우시데 팀이 호칭게리니 우이볼 버항 에시 우추 레그티르 담조랑 에책 우붓 얼롱타 바스 얀지 뿌린 자마라 알트송 호칭게리 우잇 버항 에시 우추 레기 성것 갈린 도들 울린 도들 얀즈브링 얼롱 아락 자마라 오게 알티스 배가 홀토리 실점에 에티길 에신 어트루드 자 에르트 우이파 에신 어트루드 에르트 우이 볼 호칭게니 우이 예를 에신 어트루드 케벨 예수스 그리스도 맨드시나라 신게르니 우이 에르치바이가 신게르니 우이 볼 버항 에시 우쭈 레그치르 비시 호갱해 뒀던 비틴 알티치바이나 대개별 에시 우쭈 레그치르겠지 힘배 버항 오게 아이따킨 털 버항나사 성곡두치 버항나사 우익 아왓 버항니 아르투눈 우익 담졸득 고무스페이서 버항 호칭게리 우익 이킹 우익 에시 우쭈 레그치나라 담졸 우게 알테서 신게리 우익 호게 일리치 호긴 도tur 비틴 알투치 바이가 바스 호게서 오객 선스서 엘치나라 예수신 다갈다그치나라 담졸치 예수스 그리스트 알트승 오객 비출치 템디그치 어느들어 비틴이 가르띠르 바이가 아리용 비입을 자른 저로강 놈덧들 바이가 야마르 직성 벌항 오게 알티드 벌항 호칭게니 우잇 에시 우쭈 레그치 데르 담졸 오게 알트승 벌항 신게리는 우잇 벌항니 초링간초 예수스 그리스도를 담졸 오게 알트드 바이가 호칭게리니 우잇팀에 함딩 초할 고르붕 울치릴 볼 항 다힐 에시 우쭈 레그치 바이사 항 다힐 에시 우쭈 레그치만 호칭게리니 우잇 단다 덜고 되리왜 더슬로울 특발상 호칭게리니 고르붕 초할 울칠볼 벌항바 벌항니 아르트무니 돈트 울치득 조치 발상 항볼 벌항니 부슬린다고 돈이 우긴다고 벌항니 아르트무니 자그르치 오티득 발상 에시 우쭈울리지만 벌항나사 우익 아왓 벌항니 우익 담졸득 발상 다힐치드만 벌항니 아르투무니 서울 도로변 우르치 벌항니 아르투무니 들러 벌항다 울치 다힐릭 하류치득 훈발상 신게리니 위트 예수스 그리스도 베타 그리스도 메시아겠지 그리스도 메시아겠지 우먼 더슬록드 성 내근 개성 못하겠대 호칭게리니 항 다히치 에시 우쭈레비치 부릉 특스 비엘루치 차다구이 벌항바 벌항리 아르투무닝 허론딩 조칭 울칠리 예수 서리트 부릉 특스 배골성
Timoçeus 호칭되니 항 다길 eş uçuyla 예수 그리스도의 가르칠 바가 넥 달라사 모시 직성 eş uçuyla hilç 불름 호칭계련이 고친 유승 노민도들 아론 돌롱 nom볼 eş uçuyla nomot geç irtik baga borhang 착 우익 벌고 벌항니 아르퉁 단두지 우게 아이티지 발상 마나의 이르니 우문늑 저러가 또가로 우이드 우기 담졸성 예레미야 벌항 도스베가 예레미야긴 내긴 들으스지 인후 에지니 욱 나도로 이르지 에킹 헤빌릿 자마이 보르투르스니 해 우문 비 자마이 미티지 발상 Turhus için umun bir çamay arı sıkıcı. Unden nuding eş ucu leviç polgong çamay tamilsın geç polgang 예레미야 성공 도스백. 티루잇 예레미야 내긴 저러간다. 아야 에젠 polgang 하락둥 비 박잘로 톨 힐갱 예릭 밑구이 배나 티루잇 에젠 할인 에젠 나닷 비 박잘로 기치 부길 어찌는 참아이 일기 가짜를 부르트민 치 야복 벌노 참ut 도시락 부흐닝 민치 일기 벌노 아멘 벌항 착 우이 벌고 벌항 니우기 담조올라 에시 우쭈릭 치나릭 언츠고이 성공 도우트지 아일떡 담조올라 우기 줍슈르지 벌항니 아르토 한디지 아이트스 배가 이사야 저러가긴 나이마스 벌항 에시 우쭈릭 이사야 성공 도승 토가이 비스배가 이사야 저러가긴 나임 다란 비히닉 야볼라고해 힝 비트니 들러 야호해 계승 에지니 독 비선서 비인드베 남아의 야볼라치 기칠리 tir 야오 인 아르투문드 어찌치 힐투기 기치 벌항 히닉 이사약 성공 도듯 야볼승 배가 홀떡을 베트를 내긴 허려서 허린 내것 벌항 에시 우쭈 레그칙 성고치 도듯 우게 담조올라고 단다 아리온 순스 함 울치치 배상 그치 타이프스 배가 홀떡 베트 내긴 허려서 허린 내근 비치비린 닉 이시 우쭈렉 이시 우쭈렉 등 우린 그 달 빨아라 이리 꾸입 유니 투룬 미특둥 오칠은 닉 이시 우쭈렉 힐직 우니 호슬레 가르승 꾸이 하링 아리온 손셀 흐틀럭슨 후무스 벌항나스 알트제 아멘 벌항 오기 담조올라기 오게 아일떡
эш үчүүлгийг сонгож үгийг оруулж тушаасан. Тэр үе ариун сүнс эш үчүүлэгчдийн оюун санаа. эш үчний биеийн байдал бүхнийг ариун сүнс бүрэн загсан байгаа. Тийм учраас эш үчүүлэгч алива нэгэн хүний хүслийг ирдэг, дамжуулдаг биш. Бурханы хүслийг, Бурханы үгийг ариун сүнсээр хөтлөгдөж, дамжуулж Бурханаас авсан үгийг бичиж тэмдэглэсэн болно. Та нар хуучин гэрээ уншвал Бурхан маш олон эш үчүүлэгч илгээгээд Бурханы ард түмнийг сургаж, заримдаа чимэлж, заримдаа заллуулж, заримдаа зөвхт байдал дотор чиглүүлж Бурханы хүслийн дагуу Бурханы ард түмнийг удирдах байсан. 2-р Самуэль 11-р бүлэг уншвал 다윗 왕 잔징 오레아긴 эхнэр Барсебатэй запайрсан тухай бичсэн байгаа. Дараа нь 2-р Самуэль 12-р бүлэг Бурхан эш үчүүлэгч Натаныг илгээж 다윗ийн хором муу бочор гэм нүглийг илчилж, сануулж тэмүүлсэн байгаа. Бурханы үгийг эш үчүүлэгчдээр дамжуулж хүлээж авсан Давид Бурханы өмнө гэмшиж, бачаг барж, Бурханы ивэл нэгүслийг гуйсныг та нар сайн мэддэг байгаа. Тийм учраас эш үчүүлэгч гэж хэмбэ? Бурханаас сонгогдож, Бурханаасаа үгээ аваад Бурханы үгийг дамжуулдаг байсан. Харин Бурханы үгийг аваад Бурханы үгийг дамжуулаагүй. Түүний дээр ариун сүнс түүнийг бүрэн захирч хөтөлж байсныг та нар ойлгож байна. Ингэж Бурханы үгийг дамжуулдаг эш үчүүлэгч нар дотор хоёр нь ордугарт жинхэнэ эш үчүүлэгчд байсан бас маш олон хуурамч эш үчүүлэгчд байсан. Хуучин гэрний Библи шин гэрч хуурамч эш үчүүлэгч тухай маш их бичсэн байгаа. Еремия 23-р бүлэг бол хуурамч эш үчүүлэгч нараас болгоомжтой байх тухай Бурхан сануулсан байна. Еремия 23-ийн 9-с хуурамч эш үчүүлэгч нарын тухай маш тодорхой сайн бичсэн байгаа. Хуурамч эш үчүүлэгч маань тийм ээ. 21-р эш үчбэл би эш үчүүлэгч илгээгээгүй.
Gibt tet guit. Bi tetin yeria gui 벌부지 tet eş uçuydu. Eş uçuy랬지만 넥두기는 벌항나사 송곡듯 일기띠 hıyaste. Harin 호람지 eş uçuy랬지만 벌항 tetinlik ilgi겠고. Bas ho 줍 eş uçuy랬지만 자라발 벌항니 우기 아와 hıyaste. Harin horinne 구치래. 비 eş ilgi겠고. Bas bi tetin yeria gui. 일기기꾸이 벌 구이득 예리아꾸이 벌부지 에시 우쭈이득 일기기꾸이 예리아꾸이 벌부지 에시 우쭈일지 바이가 hum식 빛날 호람지 에시 우쭈일지 깨치지 허리허리제 대 욱식 민이 아르투무드 통하겠지 대더니 유릭모 자마선 바 우일들린 그 춥트 모가스 보창 일구일지 배상 다른 고친 것도 이시를 우찌래. 인 에시 우쭈렉지만 벌항 일개이겠구이 벌항 예리하구이 티모테타 야드왜 고친 것 우직둥 비호람 주딕 에시 우쭈랭 힐치 호딸 호르마가라 벌렁 벌침구이 사흘라라 고무식민 둘을 뚫승 대더니 에스릭 베나 벌항리 오기 아와꼬죠 대더니 왜 호람차라 호딸 호람치 아리온 선세비시 군이 사나가라 벌항리 오기 모시고 고요를 집에 에시 우쭐렉지만 넥두에는 벌항나사 도특듯이 성국뜻성 벌항나사 일객뜻성 백을 허울도가는 벌항 오게 알듯이 담졸라 오게 억성 백을 했을 때 거울도가는 hummus 탈람치도 없어 hummus 도르티치 도르꾸이치 오게 담졸득 hummus 배상 에스겔 아론 거르토르 불렉티치 호람치 에시 우쭐렉친 토가이 마시 생 탈프스 배가 에스겔 아론 거르빙 저가서 집을 텟 호딸 호르마기 우치치 에젠 테트닉 일개개꾸이 백다 에젠 통학을 집행키치 호딸 미릭 둘기 울티치배 하링 임 호람지 에시 우쭐렉진 우근 이트기트 구무시 준도 배가 아롱거는 돌로 우치래 남아이 알다 꾸이 백다 에젠 통학을 집행키치 힐치배가 됐나 호르막 우치들리 우치치 호딸 미릭 들르킥 힐치 배가 벌항 일기기꾸이 벌항욱 알다꾸이 비벌항육의 통학을 집에 기치리발 호람지 이시 우쭐리지 됐날 주 얀저버링 우찍들 얀저버링 미릭 들기
бурханы нэрийг бариад хотлоо ирж байгаа хүмүүс байна. Бурхан ийм хуутал хуурмагийн хүмүүсийн эсрэг зогсож байгаа гэж Эзекиэл 13-ын 8-д байгаа. Түүнчлэн эзэн бурхан ингэж айлд. Та нар хуутал хуурмагийг өгүүлж худлыг үжсэн учраас тиймээс харагдан. Би та нарын эсрэг байна гэсэн. Есүс Христ хуурамч иш үзүүлэгтээс болгоомжлогдсон гэж бидэнд сануулсан байгаа. Өнөөдөр бид иш үзүүлэгч гэж хэмбэ? Хуурамч иш үзүүлэгч гэж хэмбэ гэдгийн талаар хамт үжиж байгаа. Тийм ээ. Тэгэд дараагийн эзний өдөр хуурамч иш үзүүлэгчдийг яаж шалгах зарчмын тухай хамт үжих болно. Зөвхөн хуучингээр төдийгүй Матай 24-р бүлэгт Есүс Христ хуурамч иш үзүүлэгч тухай байн сэрэмжлүүлж байсан. Матай 24-ийн 11-нд эзэн Есүсийн дахин ирэх өдөр ойртох тусам олон хуурамч иш үзүүлэгч гарч ирнэ гэдгийг сануулсан байгаа. Матай 24-ийн 11 олон хуурамч иш үзүүлэгч гарч ирж олоныг яан гинэ өдрүүлнэ гэсэн. Төрөгдүүлнэ гэсэн. Тийм ээ. Тэгээд Матай 24-ийн 24 ч гэсэн. Хуурамч Христүүд ба хуурамч иш үзүүлэгчд гарч ирж боломжтой бол сонгогдсохыг хүртэл төрөлдүүлэхийг тулд агуу тэмдэг гайхамшигыг үйлдэнэ. Олон хуурамч иш гарч ирнэ. Бурханы сонгосон хүмүүсийг хуурж, мэхэж, уруу татж, бүдрүүлж, төрөлдүүлэх болно. Тэд нар зүгээр үг хэлээр төдийгүй агуу тэмдгийг үчил. Гайхамшигуудыг чи үйлдэн. Янз бүр өвчин эдих ч юм уу. Янз бүрийн үжигдэн үжүүлэх ч юм уу. Янз бүрийн сүнслэг үйлдэлээр биднийг уруу татах болно. Тийм учраас бид нар сонор сэрэмттэй байх хэрэгтэй. Хуучин гэрийн үеч, Есүсийн үеч, өнөө үеч маш олон хуурамч иш үзүүлэгчд гарч байгаа. Жинхэнэ зөв иш үзүүлэгч нараас илүү олон хуурамч иш үзүүлэгчд байсныг та нар мэдэх яастай байгаа. Тийм учраас өнөөдөр та бид нар хуурамч иш үзүүлэгчдээс
손으로 세림짓대 백일대 벌검짓대 백일대 벌학리욱 담졸지바이나 애진이 내레레 비 도시지바이나 애진이 우문 주불지바이나 게 지엘지바이가 훔 벌고니 오건 이트기지 발거예요. 웅길 호람지 이시 우쭐렉지 벌학리 일기기꾸이 벌학리 욱 굴리지 아와꾸이 호딸 호르마가라 벌학리 욱에서 갓도 얀적은 우집들 얀적은 미릭들을 고무식 소리치 메히특바가 웅길 헌니 아리식 너머르성 천식 얼렁 호람지 에시 우질 같이 봐. 디모차스 다빗 어느들 호람지 에시 우줄렉 벌검지대 박대 인 벌검지 록동겠거든요. 에시 우줄렉지 벌검 이트기지 벌었고이 사인 샬그치 우찌레 앙카랄 타비아레 됐더니 야그치 살각그때 손으로 시림치때 박그때 시림주지 봐. 웅길 헌니 아리스 넘을 수 없죠. 북대를 헌비시 더들 험허이 천노드치 배가 호빙 아식 선 홀린 털로 바땀 장가라 초월강 얀저분이 하가를 우스키치 어느들 몽골 솔른 것이 드디구이 하사했구이 호람치 에시 우쭐릭 가르치봐요. 비 에시 우쭐릭 비 우익 벌학육이 탐졸지봐요. 기치일불 빛나 숏 홀리지 아와트 숏 이티기치 벌렀고요. 됐더니 사인 샬가 그랬대. 벌검치 때 한다 그랬대. 됐더니 누구니지? 슈지 샬가 해겠대 말가. 웅길 허리 내게 비승식 에젠민 에진이 내리를 비야 우게 하이트지 마나 에진이 우기를 비 울치지 마나 에진 내릴 에시 우쭈지 마나 게 지을때 고치라스다 이티기치 발라고 해 호람치 에시 우쭈리기지 단다 에진이 내릴 바래야 호들라 예르때 벌항니 일기에게 꾸이 벌로붙지 벌항나서 일기에 뜻은 게 호들라 예르때 벌항나서 우기 아와 꾸이 머리들로 벌항나서 우기 앞선 게 호들라 예르때 됐다는 이유는 얀지버링 우측들 메릭 들을 호빙 아식 손을 홀릭 하이치 주풍 벌항육 낫들 배가하기지 호틀라 예야 공식 다람들지 자그렇게지 배가 혼에서 손을 세림지 때 배그리게 하게 되지 나라 어느들 맛이 얼렁 호람지 에시 우줄리지 가르치지 배가 에진 예수 호람지 에시 우줄리지 벌금치로 동 기지도시하시다가 넥두리 요한 두르빙 네근드 직성 하이토드민 순스 벌금트 부일트 할인 순스 누딕 벌항나사 에스익
살가래 어찌는 얼렁 호람지 에시 우쭈르기짓 델힛 가르치 일승 발가 순스 벌공대 이티지 발랐고요. 에젠 민 에젠미게 도트 쿵 벌공대 이티지 발랐고요. 벌학육이 담좋을 집에나 벌기치 탄 일집에 혼이 욱 벌공대 이티지 발랐고요. 웅길 벌학나사 이리스노 웃고 있기 때문에 사인 샬각 이렇게 말가 야갓 얼렁 호람 에시 우쭐 가르치 이리슴 오치라스 비때 샬각치 팀이 이제 예수 그리스도 호람 에시 우쭐 벌금질록동 호람 에시 우쭐 샬가 호람 에시 우쭐 언론으로 가르치 일승 배가 다락인 에지니어트 마태 덜로긴 아론 타바스 허링거른 비칙됐어 호람지 에시 우쭐레기직 샬각 거로웅 초활 자르치민 토하이 우르길줄루랭 오기 담조올락 벌러너 어느 때로 예수 그리스도 호람지 에시 우쭐레기직 벌검질록동 개띠 오기 함께 웃어봐가 에시 우쭐레기직 침배 벌항나사 성곡동 도특티치 일객티치 헐뚱아른 벌항리 오직 벌항나사 아왓 거르뚱아른 야물 눅칠 빼들티치 벌항리 오직 내미치치 벌렀구이 하스치 벌렀구이 벌항리 오직 운인 접으로 담졸특 아리운 손셀에 헛들럭들승 호무식 빛나 에시 우쭐레기치 하린 베이블트 헐뚱아른 에시 우쭐레기치 나린 더뜨르스 징킹 줍 에시 우쭐레기치 배가 볼 호람치 에시 우쭐레기치 얼른 배가 벌항리 일개개꾸이 벌항리 욱 아와꾸이 벌항리 욱 배꾸이 오차스웨 얀집에 우칙딜 메릭딜륵 포스팅 샤신넥 아라가라 후무식 오로 타트치 호빙 아식 손홀릭 에르치 하이득 후무스볼 호람치 에시 우쭐레기치 배가 Тэднэр жинхэнэ эш үжүүлэгч юмшиг харуулах дандаа Бурханы нэрийг бариад эзний нэрийг бариад хутлаа ярьдаг хүмүүс байгаа. Гуравдугаар нь бид эш үжүүлэгч Бурханд итгэж болохгүй. Маш болгоомжтой хандаж тэднийг сайн шалгах хэрэгтэй. Учир нь хуучин гэрний үеч өнөөх үеч маш олон хуурамч эш үжүүлэгч гарч ирээд Бурханы сонгосон бид нарыг хуурж, мэхэлж, өөрөө татж биднийг бүдрүүлж, биднийг төөрөлдүүлж байгаа. Үнэхээр эзэн дахины ирэх өдөр ойдох тусам илүү олон хуурамч эш үжүүлэгч гарч ирэх болоо. Тийм учраас сүнс болгонд бүх итгэх Бурханы үе дамжуулт хүн болгонд бүх итгэх та нар
сайн шалгаж чадахгүй бол та нар хончин пас ахлагч сайн асуух хэрэгтэй. Дараагийн эзний өдөр хуурамч эш үжүүлэгчдийг шалгах түрэг арга замыг хамт судлах болно. Бурхан та бүхнийг бүх хуурамч эш үжүүлэгчдээс сайхан хамгаалах болтугай. Хуурамч эш үжүүлэгчдийг шалгах итгэл, мэдлэг чадвар, мэрэгэн ухаанаар дүүргэх болж